Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uhimanta Biswa Sarma uriupau khmat ka Bharatiya Janata Party nakathai North East haka khat artare ujemmang arajar arphunriu ulabam smai kumu menteri rangba ka jela Assam haka sien ka baar hadien ba ka party kala job biang ya ka election MLA ka badangshan haka te ka jela ka bathau lenti haka sien ka balai ya ka sarkar National Democratic Alliance balam khmat da ka BJP ban sensyar ya ka te ka jela. Ulat ka jela Assam u Lakshman Prasad Acharya ulapan bam smai yau himanta hagjiya lang ka baheb ha hakabalay don lang daw Narendra Modi u menteri rang badu kari India u Amit Shah u menteri Kampo Yeng u Rajnath Singh menteri Kamyadari nolor ki he ki han ka parti. Ringkat Uhimanta Biswa Sarma saungut ki MLA ki labam smai kum ki menteri sarkar kata u Rameshwar Teli bat ajanta nayog ki badai na ka BJP u president ka EGP u Atul Bora baru MLA ka BPF u Charan Boro ki labam smai kum ki menteri sarkar. Uhimanta Biswa Sarma ulawan banlong hakasin baningkong kumu menteri rangba House Nam Araja Arpuway hadin usar banda Sonowal. Nak result election MLA balapen banada ke Election Commission of India men haka sautari ujemmang arhajar arphunrio hakani ke jella Assam ke BJP kala job hadu praphu arngot ki MLA kat bagi seng bay tray lang haka NDA kum ke EGP bat ke BPF ki job marshipo ngot ki MLA. Haringkat ke BJP ke bapen kalaya ketika jialang bam smai kum kerensan pen iya ke bor jongka ke seng kongres kala kentaj banwan sakhi lang. U Presiden ke Assam Pradesh Congress Committee u Gaurav Gogoi ulakan tho da ka baong bakatai ke jingalang bam smai kam dai shu kat kum ki kendon kariti senchar kari India Henry lapau kum ke jingle yo nong san hima da ka BJP ke Congress kala don menta khat khandai ngot ki MLA ha ke yeng dorbar ka badon shispa arphon ringot ki dikhot jong ke jilla Assam moi Shri Himanta Biswa Sarma ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki mar bam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya